abahagizi ba NRM abarkwegitira mu kibina cyabo ecyarushenye NRM Kampala chapter nibo bahingwize ku President Museveni agaruka kesimba hwatine cyakaniso mu karuru ke 2026 aha mukoro gukorirwa hari ne cyarurizo to muri Kampala ngoko muri kubimanya President witatukorire ibintu byinji ebirimu okutugita twena noreba abantu nibija buri omwe nanda kutwara oku nanda kwesimbagaro wabo konka President witu ni wachatugisire twinemu ezo divergent factors twena twegite tube nawe kumushagika kandi tongere kumushagika kuba naza kuteka higuru munonga nimureba nibinje bitukwetaga amashanyarazi enkuto nitwitenge binji aba nabwe bekozere mu murumo ogo kutandika kurondera NRM na President Museveni akaruro okukira munongo muri ntungamo ekigirira abaseze okuronda President Museveni akaruro tibishuma ibiganiro zakushe amamani Alhaji Moses Chigongo First National NRM Vice Chairman asimira abanyarushenyo kutora umuhando gushikire ogo kongera kushagika President Museveni kandi yabashaba obutarebya NRM mu mwaka gw'2026 fefe nyini ngaba movement turekerawo okwerwanyisa feka na feka kwage ekifo kye tuba tugenda okulondera mu kiri kimu ate fena situsobola kukituulamu tume kubeera na moyo gwa fitina moyo gwa bujja moyo gwa nsalo. Do you get me? abahagizi ba NRM aba batorine n'abandi bebembeza barumu bataka maternity hamwe na Jonathan Muhumuza hamwe na nabandi nabo okuba kwatere bendero mu NRM 2026 buzima twasima munonga kandi mwibare kushagika kandi mwibare no kutukiza kandi mutwakaruru aha bwa TV West and area Sartuguse. Ciao.